Aleyküm assalam, yaxşı öyle. Solunuz жақсы, Ayşe'ne qandayсыз? Эми мына баягы bir elden averen bir el bir palvan götürөт деген ушул нерсе экен. Кудайга шүгүр ушу биз Адигиненин чоң баласы Жорунун балдарыбыз. Жорунун балдарыбыз. Анан бизден Жорудан Кудайга шүгүр палвандар көп чыккан. Бизге чейин, биздин муунга чейин канча деген палвандар өттү. Кийинки муундан Ырысбайыштан 90-га жакындап калды, Кудайга шүгүр. Өмүрүңүздү берсин Айшта. Денсаулыкта болуң. Рахмат. Ырысбайыштан убагында Орта Азияга танылып, Орта Азияда 60 канчанчы жылдары эле сиз немеге барып? 68. 68 жылдары. Ошондо бир Кыргызстандан бир кыргыздарды палвандар тандаган экен да. Ошондо Айыштан барып Казакстанда оюн көрсөтүп келген. Фрунзеде көрсөткөн. Фрунзеде, ол мезгилде Фрунзеле да. Фрунзеден күтүрүп, анан Алматыга алып кеткен вакытта той бар экен деп. Алматыга алып кеттиз. Алматыга барып өзү да toyun gördük, bарын gördük. O şeyde en işin birinci orunu alıp ettim. En iş boyunca. En işten. 68 yıla işte. O şeyden kaçkanımızı. Bayaklara 2 ayda geldim. Жақсы işte. Yakta atamlar, apanlar kızı var. Kat bilmese, Fırıza degende, ayda bari ayrı kalçıken de. Bu 2 ayda ne oldu da, Orus bilmese de kızıl olardıken de. Tildi bilmese, başka bilmese de. Qaysi palvonlar bilan yurganlaringiz aka shunda? O'shanda to'raq palvon bilan yurganman. Sovetdan, ha? Sovetdan. Sovetdan da Qaldiroqman palvon degan bor. O'shalar bilan qo'sha yurganman. Ошо сиздин палвандыгыңызга башкага Айшенемин салымы барбы? Başka pişirip bilet de. Ayşene siz daha bir eko söz söylep kettin. Ayştam jönünde. Kudayga şükür. Uşuncha bala törep, baldarda çoğoyduk. Ökөбүз bul palvandыкta жүрдü. Men mal alın, bala çaka menen, kaynata kaynene menen. Şu yerde жүрдük. 2 ay palvandыкta жүрüp geldi 68 yılı. Dağa şükür. Kayaklarga ulaka varsa tamağı tayar, atın ap gelip tokuğucan başından karmap durat elem. Kaçan jönep gitkende anan işimi kılat elem. Dağa şükür. Baldar kızlar baş Kança bala törediniz Ayşe? Kança bala törediniz? 6'ını töredim. 3 kız 3 oğul. Vay Kudayga şükür. Tirikçilikleri başkaları. Жылқыда жүрдік. Алайларға 30 жыл çıktık. En akırı 55 telem. 80 жылқыға 40 pres çaça telem. Mana baldardayam jüm şoy. Palvon özü apam eledi. Kudayga şükür. Emin aytып oturam çağrımı. Bir kürek verip bok üretmedim seneriye. Bir pres verip malga çaçkile demedim dep. Kudayga şükür. Baldarman baştı, gözdü. Anan kança jıl eken esimde jok. Şarabak aramatılık. Көк ат барлығы. Учкунга булакка келгенбиz. Учкун түзүндөчү. Анан канча койгон эсимде жок, бирок 7-8 кой таштап алганбыз арабак, Анан о киши камчы колдонбойт эле да. Тәлге колу менен, шапалак менен уруп. Анан ömrü kısa eken ötüp ketти. 33 yaşında. 33 yaşı öyle. Ошондой болду. Анан дагы Айштам оорубаганда Кудай кааласа бүгүнкү күндө биз менен талашып улак тартмакта. Айшта? Канча жашка чаптыңыз? Канча жашка чейин тарттыңыз? Men mi? Ulakta. Улакты. Geçen şu
jıgırgan toxtadı da. Ошондо канча жашта элеңиз? 70 Çıktı ele de. 78 Şöyle uçağa çıkıp kaldı. 78-80 жашка чейин тартып турасыздар ма ашта? yani meni Эми ömrүңүздү берсин. Кудай кааласа şu балдарыңыз сизди тартсын, неберелериңиз сизди тартсын. Бар болуңуз ашта. şu Kılıçsağır'da Биздин ошо жоорунун абири болуп, аксакалы болуп жүрө бериң ашта. Biz ataman 3 ul, 3 kız elek. Menen çoğun akam var ile olu ötüp ketdi. 33 yaşında. Uşul zonalarga ulaka gelgende ırspay balları menen geltir dep bardığı tangır kaçıyor da. Biz atama sıymıktanabız. 90 orup kaldı. Жақшы çaptı. Özü palvanlı atam. Çındığında palvanlı. Lukura palvanlar, 5 trenirovka palvanlar da atamlar. Жақшы hazır. Xuda şükür apam köten densoğluklары жақшы. Бұл kişinin көп ulaqta emi sorundu bar жоqtu aldı. tanıgan yerem koygan yok karsa. Жақшы çaptı. Birö menen joldaşkan жоқ. Şu özü menen özü. Anan yaşınan 5 vaq namaz okuyut. Şu yaşınan okuyut ele. Жақшы min kıla şükür biz sıymıktan ağız atama. Biz atamanda simikten ağız ne yapam? Biz 3 yıl 3 kız elek, men egizdim paylem. Men şerigim ötüp ketken. Na tam 90'ga çamelap kaldı. Kırgızdın nukura tınırıpkası çok palvanlar bolgan. Biz ona arakam çaptı, belki çoğun akam şarap dep 33 yaşında kayıtsız oldu. Alдағы tınırıpkasız çaptı. Arakam da şunday çaptı. Ben apam tartқан ekem. Ben güreştim yok. Ben daha güreştim. Ben daha çaptım. Ben az çaptım. Ben attı özü geçip öğrendim. Biz atam ben apama şunçalık sıymıktan ağız. Adamlar o şu attığı adamı gereç gerekti. Onda olmasa bir olmasa çavuş kıyın. Sırlar aytıyorum. Bu bir attı 19 yıl mindim. 19 yıl. Bir attı. Hani. Bu at ömrü bir putun tevil etmedi. Anamın maşinleri tormuzladı olmadı o şeyden pırpıra burladılar. Bazı canlılar o ne kadar ötmesiyle sekeye damalı alıp bir kaydı götürdüm. At bulmasa attan hiç attı. Adam da ercik tıkan at. Olmayın şu baldarımla çevrelerim 105 de oldu. Teçhizat alıp üstüne koyup koyalım. Şulardan ömrüm versin, rızkını versin. Ben arkamda şular namaz okup жақсы жүрсün. Atakları çıkıp hiç kambal olsun. Amin. Kimin balası dese Rıspaydın balası mı desin. Şimdi öyle çevre bala çıkamayan ömürler uzun, Rıslar belat bolup tınç aman orada çıkarı жүрgüsün. El içinde gözü jarık, göngülü açık bol oyna kulürsün. Allahu Ekber. Rahmat. Rıspaş'tan balası Arap Palvan, biyak nevereleri, biyak Elgis Palvan, biyak çevre olup giretken. Bu Palvanın atı jönünde tanıştırıp keteyim. Ötkende bizde Joru'da çoğun ulaq bolup, oşanda umraga nemeni taşlap algan şu Arap Palvan. Atı 4 yaş ha? 4 yaş. Polşadan gelgen, Avrupa'dan gelgen. Galışteyn degen paroda, Galışteyn parodası. Şöyle arakama den soğuk, bala çakası men tinç bolsun.
Mına buyak Elgis Palvan, buyagı nevreleri, Rıspay Palvan'ın nevreleri. Bu Orta Aziyaga tanımal tavaldı palvan. Yaşınız qançada? 72'dem hazır. 72'de. Kudayga şükür. Uzun ömür versin aka. Densoğluk tavalım. O ağında şu bizden berile joru elinmez. Kırgızstandın namusun korgoğun palvan akalarыбыз. Ama erci gitti. Qarğanda gördük koy. Qarğanda görüp otasыңар. Kudayga şükür. Bu Özbekistan'da qancha yıl жүрдүңүz? Özbekistan'da yani 25 yıl жүрдüm, 20 yıl, 25 yıl жүрдüm. 20-25 yıl. Şu Sərəci, Talip Balvan, şular ben жүрдüm de. Benim şu Özbekistan, Kırgızstan'da pon ulak çaptım. Ulakta oğur jеңилin bilbeptim. Bu jеңille, bu oğurle debeptim. Şanjiyan oblusunda katta ulaktar boladılar. Bu yağı Kırgızstan, Kazakistan'da mer gelişetiler. Ben uşunda bilbeydigimde kalan 5, 3, 6 salat taştay öğretigimde. Şundan özüm akam ısak aytkan, bugün öletem, bugün göztüğü ölet dep. Oşunday gözlerem göp deydi çağımdıma. Oğundu soldu çaptık, oğun soldu. Meni bardı tanılıp büttü, özüm tanımasam, olar tanıydı. Biroq o biz çapkan ulaq жоқ. Bizde 70-80'nin narağında torpak söylediler. Onu az gelgensip malayda dağı içine nime salып alışadılar. Tuz salып alışadılar. Oşan emle götürüp çağıp жүрген bizde. Balam hem densoluk için sal kıyın ortat bulursun. Bizde sorun жоқ levke. Bizde şu kalaş, ötük, pötük, maydacı doladılar. Oblastın lağında gilem verediler. Tol katta gilemlerdi verediler. Şarav Raşit degen Apkom'dun ikinci kaçısı varlar. Şu beretiler sorunlardı. Topol'dan iberat alınlar buna. 3. yol apkel taşarşı, 4. yol apkel taşarşı, 5. yol apkel taşarşı de radyoda söylep duradilar. Radyoda büt Kırgızstan boyunca, Kazakistan boyunca halginde kişine 7 radyo oladilar uyda. Oşonu jandırıp koydular. Anan kulaktan çıkıp kalkozun reislerine baradılar. Kalkozun reisleri samarda oturgan sart dostlarım bar 5 som 10 somdan pul berip жылқайда кетип атканда. Биздин полвон кече ташады деп. Ондай сыйлай албай калды азыр. Эми табалдыга Кудай кааласа ушунча жаштарга бир жакшы ниет кылып, жаштарга бир тилек айтып, бир дуаңызды бериңиз. Мейли балам. Бардыңар аман болгула, эсен болгула, тынч болгула. Алладан не тилесиңер тилеген масаңардын Алла берсин, мурадыңар асыл болсун, мартабаңар бийик болсун, кызыр жылоңор болсун, өмүрүңөр узун болсун. Allah ulu жаш берсин, uzun ömürlerdi versin. Ketmez өлкең бейіл берсин. Bardın esen tınç bolula baldarın. Allahu Ekber. Bir eldi, bir palvan, bir el jurtqa tanıtatken da. Mına Kudayga şükür, Adigine'nin çoğun balası, Jorun'un baldarыбыз. Mına Jorun'un palvandarının en kaymak, en çoğun bizdin işengenine palvandarыбыз, akalarыбыз, avalarыбыз bari oturat. Bugün şu nasip eken, şu Jorun'un palvandarını çoğultup bir özümüzce. Birden tanıştırıp ötsök degende, misal üçün Joru kim degende köpü tanıbaşı mümkün. Joru degen Adigine'nin
eң çoң balası Жолжакшынын балдарыбыз. Şu bizden Kudayga şükür şunça palvanlar çıkkan. Oşolor birden tanıştırıp geçsem anda. Birden söylese, mına bizden mına Orta Aziyaga tanımal Sulayman akabız oturat. Sulayman aka özünün nemeňizde aytıp ketseňiz, zor jönünde, palvandar jönünde. Özüňiz jönünde. Moldar rahmat. Muna şunçalak jiyilip, çoğulup ынтымақ екенсіңер. Şimdi bizi de çakırıp, muna da meni de çakırıpsыңар. Şunçalak hurmat kılıp çakırганыңарга rahmat. Şu yerde muna jorun gözüge görüngen, ubagында tanılgan, ubagında çapkan jiyinlarda, toy tamaşalarda gözüge görüngen muna jigitler, şu palvandar, şu yerde oturasыңар. Şunçalık hurmat kılıp çakırganыңар üçün çoğun rahmat. Menemi muna chetde erkimdin taqdiri erkimdin nemesi eken, menem Özbekistanda yaşap, oşu ýakda köp uzagrak neme bolup kalam. Şu arlaştırıp mınандай çakırganыңarga men öte kursam boldum. Rahmat, kem bolbagıla. Daim işiňer ilgeri bolsun. Bizdin muna jorunun nemelerinden, biz bilgenlerden köp aksakalарды da gördük. Bu wagtynda biz dağı koldan gelgençe emana bir maqtanyp bir nerse degi deymes. Emana el görgön, el jurt özü bağlap özü bilet, özü kanday eken özü çaptık, aralaştık, toy tomaşalarda gördük. Şu eldi jurttu. Ana muna biz görgön emi palvandarыбыз, men özümün nememen aytsam, benim muna çoğ atalarım çağıp gelgen eken. Çoğ atalarım da palvan kişi bolgan eken. Ondan keyin muna atam, biz atamçalık bola albadyk. Atam Kalanbay. Atam emi biz özübüz bile, men hem kiçinekeýim meni şu atamlarda men awam köp maňa neme bolgan. Abdüali awam bolotur, ramalyk ötüp ketdimi? Şu kiçinekeýim men jetelep, men atty başkaryp mine albaý dilem. Mingizip jetelep alatly. Atty başkara albaý dilem özüm. Jetelep alıp şonday alyp baryp, ana onday ulak bolsa töşke koyup ıldy düşbegine aturup ketet dep. Ana ıldy düşsem aturup ketçü. Aytdym ele men sagat çykdy, bana çeker çağırıp koýup şentip neme bolçu elek. Şu awam köp meni neme kılatly. Özbekistanda kança jyl çapdınız? Rahmatlyk bolsun, awam ötüp ketdi. Menem oşu ýakda tuğulganman kılaç. Özbekistanda tuğul, oşu ýakda össük, oşu ýakda jürdük. Ondan bir 6 yıl oşda jürdüm, oşda okudum oşu ýerde. Anan oşu ýakda daim ele biz atam çarvada işlegen, şu çarvada birgat bolup, çarvany oşu başkaryp neme bolup jürgen. Anan жазында жайлоого чыгат элек. Жайлоодон баягы улак чабат, at minet başka kılat, oşu kiçinekeýibizden at minip biz neme oşo kanыбызda bar eken, oşo üýrenip, oşo arlaşyp, şentip çağıp jürdük. Ana Toktakyneke bar ele. Bizdin özüde Ýürektegi Satabaýka bar ele, Uraýym aka degen bar ele. Or ilgeri bir biz o başta biz bilbeýiz, Bavuş degen balvandar bolgan eken. Atamın çoğun akası da uruşta armiýaga getip, ol kişi jok bolup ketken eken. Jylaň ayak bir hökümetin toyu dep, ol wagtda şol bir maýram bolsa gerek. Jylaň ayak düşken dep aytyp jürüşet. Eňişke dese biröw çykpagan eken, jetelep gelip amat düşet dep çürüýüp çoňuna özüramalyk. Ay putuna bir nerse giýip alsa bolat ele dep, jylaň ayak eňişke düşürgendeşip aytyp jürüşet. Muna silerde hazır merde oturabız. Muna Kuwanyş palwan, Toko palwan, Abbas palwan, Bahara Kılıç, muna Sultan, Arap palwan, balдар bari çapdy, bile şap jürdük, görüp jürdük. Kança bir çoğun tamaşalarda muna biz neyme hazır
үйрeniş adat болып қалды, жаңғыдай мәрә таштамай деп сорындарға таштағанарды көрдік, башқа қылдық, башқа жерлерде. Палуандар емі әркімнен аматын берсін. Мындан кейінгі азырқы мына өсіп келе жатқан жаштар, балдар, мына Ақжол палуан көптері мына чағып атады. Мына көзге көрініп мына балдар барды чағып, Құдай шуларға күш қуат берсін, өмірін берсін, Құдай аматын берсін. Балдарды көріп, чағып, мына балдар чағып атады десе, шулар бізден кейінгі балдар екен деп біз құрсан болады шуларды ешті. Шуларды көріп. Roman aka, shuncha yil uloq chapdingiz. Bir eski qalganda bir qaysi bir cho'ng bir ma'rakalarda bir cho'ng torpaqlardan qancha salmon qancha qilaramız. Qancha qilaramız torpaq ko'tardingiz deb o'tasizda, to'g'ri? O'shanday deyin dedilar. Endi salmoq bir tartib mынандай deb, mınancha qila deb ko'rsatgan yerim bir tartib nima qilgan yerimiz yo'q. Bir yil ana nemede oşto bayağı tartib nima qilgan ekan, manga xabar jetpey qolibdir. Keyin balдар aytishdi. Olib kelamiz deb jo'nasak geç qoladi ekanmiz deb mana oşto stadionda bo'lgan ekan. İppadromda. Bizden boshda onday nemeler bo'lgan emas, hem biroq Chama qo'ydi. Hem chamalab torpaqlar chaqib yurdik, onu hem adamlar neme qiladi, biz hem o'zimiz de maqtanib onu. Rahmat. Balдар ko'rganlar neme qilib chaqib yurdi. Rahmat. Ana neme bir qilich, bir ko'z neme etib qo'yin. Hem men O'zbekistonda yurdim. Ko'p yerga özüm yalğız barıp çap. Oşol bizden çapkan uçullarda Özbekistan'da ulak çok kem eseptiler, değil mi? Jaylöde olatiler, bu yakta olbaytiler. Ana iki yakta ulak dese maşinayla getiveretiler da. Hazır hem bunday nemengerde onday görgön nemeler mümkün menden kapada oluşu mümkün. Menem uşul Kırgızstan'dan bir yağı Kazakistan, Tacikistan barı yok hem Ali Ulak'a bara versen tanış bolup kalat ekensin. Varda tanıyıp göröt. Bir koz ошол өзүбүздүн ал Кыргыз журтчулугундагы башка элдин дагы немелери айтып койгондо жакшы болот да. Биз ушул мына биягы ота баткенден тартып биягы барын тегеренип тамашаларын көрдүк. Эми азыркы тамашалар, ол убактагы тамаша эми ар нерсе бир заманына жараша болот экен. Сулайман акабыз мына Орто Азияга таанылган мындай айтсак Кыргыздын сыймыгы. Чында бул кишилерге тең келет. Жорунун тыгы сыймыгы. Анан Кыргыздын сыймыгы, анан келип Жорунун сыймыгы. Биз бир элбиз, бир журтпуз. Сулайман ака жакшы сөздөрүн сүйлөп кетти. Андан кийинки палваныбыз мына Ток ака өзүңүз жөнүндө айтып кетсеңиз. Эми балдар не дештелем, кыйын мына көпчүлүктүн арасында болбосо кичине неме кылабыз дем. Рахмат балдар. Мындай кылып бардыгыбыздын башыбызды биргизип, мына астыбыз 75-74 ушундай жашка келип калыппыз. Бизден баштакы өткөндөр мына бая Сулайман айтып кетти, мына Токтакын экелерди. Бунун арасында неме Чолок шындаты. Арынаваны таш керек. Арын аксакал бир нерсе дегенде бардыбыз тык токтойт элек. Балдар, токтот дегенде азыр эми заманга жараша же неме болуп калдык, боончамча тил албайт. Ондой улак аксакал ап кел улакта дегенде каерден болсо апарып берет элек ушул аксакалдарга. Мына бизден эми бул аксакалдар өтүп кетти. Bizden buna palvanlar gana buna yerde jalan oturabız. Ar palvanlar ötüp ketdi buna. Adaş palvan, Kadir palvan, buna men ağayım buna Jalaka. Bizim komandirimiz ile. Kayaka varsak barıp uşu algıla balдар degende alat elek. O yerden oşo жерден neme kılsa alat elek. Kanday olmasına alıp bir sıyra almayınca o joru geldi toktaydı ele biz neme kılgan barganda balдар. Emi bul maqtanış emes, emi bul bilimdiktin nemelerden anan uşu
Көбінше мен ömrümde 2 at mindim. Жерзатты немелер бардығын білесің. Сулайман минген екен уақында мен көрбедім. Қуаныш айтады Сулайман минген деп. Чоң жердат да? Ошол 11 жыл миндим ошол ат. Эми ат ушунчалык ат болбосо бул палван 5 тиын. Ат болса анан кийин палван болот балдар. Анан эми нар жактан же омат барбы, же кандай экенин пешине. Анан эми мына ушу балдар бар экен, алы кылып астыңарга алып жүрөсүңөр. Рахмат камбалбагыла. Дайыма силердин жакшылыгыңарды, тойлоруңарды көрөйлү балдар. Тынчылык болсун. Ушу өсүп аткан мына балдарга, ак жолго, мына Тимага рахмат. Биздин орун басар ушу кийин соңго ошо силер да бизде болуп неме аласыңар, силер да ушундай из калтырасыңар. Рахмат балдар, ошо демпиңерден жазбагыла. Анан кылыч рахмат. Нашы балдарга рахмат, ошо дайыма токка деп алып жүрөт. Мына Сулайман неме болот. Кайерге болсо Сулайман ошо токка жүрүң, басың, эмне барабыз. Болбогулу ошол менен. Эми кече өткөндө ана немеде алыгы улак болушту. Ой таарлап келип атыр, бас барып көрүп келели. Жаллабатта. Эми ошоңорго рахмат эми биз Бар болгондо. Мына табалды немени талантты мисалы үчүн ошо малды оруп калгандан талантты жаңыдан чагып аткан мал да, алыгы немедеги ташириптен алыгы Кенженин улагында. Ушу балдар неме кылып сорунду көтөрүп салып апарып тайларды алышты. Ошондо жаңыдан чагып турган мал эле. Бул жоору дегендечи бар ичиңден бир ушундай бир сүйүнүч пайда болот. Муну айта көрбө. Бир адамда азыр эми сыртыңдан сыр бербейсиң, бирок ичиңденчи талант. Эми талант көтөрүп чапканда өзүңчө эле буякта бир эрги болот. Себеби бир каның бир экен да. Туурабы? Рахмат ага, бар болу. Биздин Жарлака боюнча бир эки болсоз дем. Жарлака чакан гана как адам эле, бирок палван эле. Мисалы үчүн уюштуруу ишине немеге өтө кыйын адам эле. Бардыгыбызды башыбызды бириктирип, ошолордон калган неме боюнча биз дагы ошолордон үйрөнгөн боюнча ушу балдарды биримдик болсун деп ушу балдар алдына алып жүрүшөт. Рахмат балдар, кам болбогула. Урматтуу кыргыз элим, эми Алла Таала бизди жаратканда şu uluttuk oyun ulak kök börü şuga emeğe algan eken emi biz öz üzerinde ayıp ketsem men da 20 yaşımdan çaptım da 20 yaşımdan çap anda yaş mezgil eken attın onca jakşı kılıp aytırım atam rahmatlık mına olat jakşı eken falan jerde uşu ulakta uşular jakşı çurkayt şunu alıp beren şunu alıp berçi. Hem oşantıp жүрүп акыры жакшы аттарды миндик. Жакшы ийгиликтерге жетиштик. Бизден улуу чоң аксакалдар, улак чапкан аксакалдардан олар менен аралашып жүрдүк. Эми аттап кесип Токтакун ака рамалы, Арын Нова 60 grammalık Haripcan akalar men, Mehmet aka, Saparbay, şular men, Kadir akalar men aralaşıp veya Özbekistan'a şeyim barıp, Özbekistan'a barganda Süleyman akadan şunda birinci tanıgam. Şunda 78 yılı Sultanabad'da şunda emalıp kalıp katta mağara olup şunda mına tuğanım oldu Süleyman akadan atamlar tanıştırıp emalıgan. Yeme bu ulutluk oyunda şunda eken bayga solat gün an aldık, çoğun küçüktü aldık. Azırkı baldarga
Жақсы игіліктер болып жатады. Ал мезгілде бізге мындай кішкене сорын берчі. Bir ton, munda emellerdi berçi. Eme hazır ötük, şunda emel berçi. Hazır жақшы. Şöntüp köp iyilik jetiştik. Kuda kalasa men bir at jönünde aytып bereyim. Bir at alğandan toradiler. Bilesiniz bayağı Sait'ten atasından körülle bir jak göz kör. Gün kör var. Ulaqda kör. Anan oşalatı 8 yıl çaptım. 8 yıl çaptım. Anan bayağı kara toratılar. Odan keyin bayağı yemeden orta başına Akan Tayakadan alğan attı. Jerde attı. 7 yıl çaptım. Жақсы, көп игіліктер болды. Эми биздин аксакалдардан азыр мына Сулайман ака, Токо ака бизден жогорку аксаганда, жоорулардын аксакалдарынан. Артыбызда менен ошо эле жүргөн Султан, Талант балбан, Таланттын дагы көп ийгиликтер, көп нерселер болгон. Жоорунун кызысынын абырын кармаган жигиттердин бири эле ушул. Азыр эле жакшы чабат. Эми бир нерсени үшүнчү болуп калды, бир нерсени токтолгон чекетейин. Мынау Корулда, Сабайда бир улак болгон. 96-97-жылы күйөнү ушундай. Анан ошол жерде бир торпок сойгон экен. Өтө эле чоң экен. Эми килесин билбейм. Анан сайдын ичинде. Сайдын ичинде. Анан шуну Арифжан Керамалык Кубантай көтөр dedi. Көтөрүп чыгарып. Анан гөлөнө барлыгы. Ошого ташап берсем, Рамалык жалдагын кучактады. Жалдан болуп түшүп калды. Кийин айтып калышты. Вот чавушка болбойт экен деп. Бутунан байлап сүдүр өтүп кетти. Килесин билбедим. Шондо айтып калышы, жүздүн атрагында торпок эле деп. Шондой деп калышы. Анан башка торпок союп чыгарган. Эң оор торпоктордон ошол болду. Assalamu alaikum. Akalar, avalar, yukalar, жоору туугандар, бардыңар, жакшылык, тынчылык. Biz daha şu akalar aytkандай 5 Avaşka elinden bolam, familiyam Tezekbayev Sultan. Allah'ın buyurulgan çalık bizde kişine bir Allah çenep vakit verdi, omat verdi. Şol Joğada akamdar aytkanday ulak çağıp Kırgızdın ulutluk oyunu menen en nememiz şu bizden kılgan işimiz başkabız vardı, oşol ulak boldu. Görgön bakkanımız vardı, ozda şu menden çoğun akalarım aytıp kaladı, men falan yerde ulak var eken desem sağa cevap. Kanday iş bolsa dağı toktatılar, sen ulağına barar dep şuntup akalarım da şuntup mağara Meye koral desem men zarı işim var, ulak işi var eken onda bärligi jogap beretele. Emi Kudaydın taqdiri şuntup jaman bolbodu, qomatты berdi Kuday. Bardyk jerge kıdırıp bargan jellerimizde kuruk kebey el katarı sorun alıp jakşı nerselerdi jürdük, Kudaga şükür deybiz. Şoğu Süleyman akalar menen bardyk aytyp ketken mına men 5 Avaşka ayılımdağı avalarım akalarımı aytıp ketişti. Joğada akalarım dağı men aytpay koysam bolboyt. Toktokun aka Ramalik palvanışam şo men ayılmam 5 Avaşkadan bolot. Barın dedi. Şular meni koşuğa alıp barıp kayerge varsa koşuğa alıp jürüp koldop men lükelerim, men balam dep babamlar şuntup koldop şulardın dağı salımlar var. Allah'a şükür.
şu Toqtaqunaga özünçe akam aytip nazar kılgan eken şol menen keyin sultan çıgat şuga atal ber şunu koldo dep aytkan eken Toqtaqunaganın nemesi menen akam atal berdi. Men da oşo atam 9. klasında ele ölüp kalıp attın kadırına 9. klasdan başlap at çok bolsa beye minip barıp жүрүp kızık çekenmiz, mal kaytarıp neme kılıp жүрüp şu ulaqtın arkasından Jaşыңdan bizde tırnırap konda mında nerse bolgon jok, özübüzdün şu atqa kızıgыбыз menen жылkı kaytarганыбыз menen ошончолук жайы менен ат мингенибиз менен ушуга байланыштуу биз дагы ушундай нерсеге жетиштик деп ойлойм. Sizge mындай суроо да, ошо сиз чапкан атты бирөө таптап бере белеби, өзүңүз? Мен өзүм атты 9. классында бай айтпадым, атам өлүп калган. Атаман калган бейселерди минип барып жүрүп, анан улак бардыгы кызыгуу пайда болду. Анан совхозда иштеп, Кароолго ат берет эле өкмөт. Ошо Кароолдун аттарын бирин багып алып чаап, ичине чоңойгучу анан акам бар эле, Осмон акам анан 1500ге ат алып берген. Ушул ат менен анан биринчи Кызыл Суга келип, соорунду ташап 20 сом соорун алгам биринчисинде. Атка такага да жетти, балдарды баргыча 5 ашкан балдан сыйлап барганга да жетет эле. Себеп көңүл тоого ошол баардыгы ушундай болгон. Акам колдоду. Анан эми азыр өзүм Кудайга шүгүр, өз Алла берди, бала чакаларыбыз менен өзүбүздүн аттарды топтоп атабыз. Балдар чап атат. Бар болуңуз. Çaptık. Benim atam bu yerge gele albay kaldı. Atam özü palvan kişi olgan. Sulayman akamlar, unakalar varlı bilet. Жақсы tanıyt. Şol atamlarda erçip ulak çağıp kaldım ben daha. O yerde bir Rahman degen akam bolçula. Ramalık ötüp ketti. Oşol qayerge olsa oşol aparıp takulak taştap berip koyup oşonun arkasından çapkamın açığı. Oşol akam kızıktırат эле da. Ramalık ötüp ketti. Эми алыбыз 7-de çaptık. Bir жылы şu 9 toy bolgon da. Kızılsulanга. 9 Gengeşi günkü koyundagı onda en çoң sorun tayla koyçu ele. 9 tayından taştagamın. Men em şunday oldu çağıp geldik. İlgerki biz dele ortamına koşulup kettik. 60 barıp çıktık biz dağı. Biz çapkan malda em trenirovka degeni bilgen emespiz. Şu Allah Taala bergen güç menenle çaptık. Hiç onday azırkı baldarga da tam beriş gerek. Azırkılar fiziki güçlü. Baldar azı polni trenirovka kılat. Azırkı baldarga tam beriş gerek. Biz onday trenirovkаны görgen özam jok, kılgan özam jok. Anan bizde azırkı baldardan hem bir ele jeri şu bayağı tek jip bolup ketpay, jerge çöp koyuşup, oşol jeri jakpay kaldı da baldardınçı. Misal için ben 2 yıl bolup kaldı ulak çappa koydum. Bardık ele bilet. 2 yıl oldu baldı çappayım dep çappa koydum. Anan azırkı jaştar jakşı çağып atышат, бирок ошол баягы тек жип болбой атат да. Биздин мына Алай району менен биздин айылдарда мына Кызыл Суу жооруда ондай нерсе жок эле эсептүү. Таза оюн болуп атат. Ошо жаштар эми бул ар бир улак берген адам ниети менен берет да. Şu баталайын элден деп берет. Ошону таза чабышса, ошондо биз барып көргүзам келет эле. Эмесе көргүзам эле келбей калды, баргызам келбей калат да. Барсаң ошо жерден түшүп алып берип коюп аткан. Анан тек болуп аткан, жип болуп аткан, баргың келбейт экен да. Палбан экен билбей каласың. Билбей каласың да. Бардык эле көтөрүп. Өзү о жерде өзү палбандарга алып берип атпайбы? Бөлөктөр кирбейт, бизге аксакал биз деле кирбейбиз. O yerге palbanlarga alып берип коюп атышпайбы? Ошо palbanlarga эми бир акалыгы эми таза чаап берсе жакшы болот эле да. Биз барып көргөнүбүзгө өзү сүйүнөт элек да.
Şu Joru'dan çıkan ataklı palvanlarımla oturabız. Barыңlar şuldere kuş gelsinler. Ben özüm jönünde aysam, ben şu Kızıl Su elinin çayçı ayılına bulam. Bizge şu Kuday nasip bulup at жағынан berip koyan eken başka jaka barbadık, şol at minip çoğaydık. Ben birinci şol 79 yılı 7. klasıma başta at mingem da. Atam Ramal şol 7 ululek, 7 uldan bir memni at minip kalıp, şudan başta at minip kıyla attardı mindim. Anan hem bar bunalar aytkanda kanımızda var eken, bizge bir ödül attı mandayanda degen emas. Bayağı kırgızçılık menle çağıp жүрөбүz. Bizde hem doyum alda trenirovkada olgan emas. Bari sapkozda iş jumuşunda olgan. Ayıldan çıkan emas biz. Armiyadan gelip şu Araptasıma göz koşuldu. Koşulan beri birge жүрөбүz. Şu kara güç menle nары beri olup kıdırıp çağıp жүрдük hem. Жақшат бинген кайсыл жақшат биндиңиз? Ben açığı atam bir ulum çağırdıgan atlardı ayı alıp berdi. 2'den 3'ten at aldı. Azıramış uyda 2'den at var. En жақşı at mingermiş şol Ali Sartor Kaşkat boldu. Şol tağalarımdan aldım mına şu Koncaga bir algan, onun baldarından men algan elem. Biro hem at жақşı minip atam, Kuday şükür dağıl at жақşı, biro oşondoy nemedeki at minelekmi da. Buna baldar mısın? Baldar mısın? Ömürde bir жақшат biletkenden oşol ömür boyu oşol at izlep ötüp etken. Hani alege aksakallar ayıp kalat. Özüňe el maktasın deyip, sen bir öl makta deyip. Men başkanıma Sulaymana kadar Jaşuzdan görüp çıkıp tokalar, Kuançakilerdi görüp, distribütörlü Kuançakilerge tam beriş kerekler. Sulaymana kadar Alaçora görüp jürdük. Akabızda maktana bizden jorun palvanı deyip. Mına Kuançaka'yla birge çoğaydık, bir jürdük. Ama bizden mına şu ayılığızda Kuançaka'day distribütörle çapman adam bolbodu. Onu asılganda hem salat ile. Alçısını aldı. O bizim alda kattası orun bolboyt ile tay, torpak, koy eçki aldık hem olardı bizde. Hani mına Arap dostu makta berse mına distribütörle жақсы çaptı. İçi жоқ göz, bargan yerde bir egiz ozda jürdük. Bu yağa alay, bu yağa nokat, Жаллабатқа sen bardık, Savet. Hem dostuma açığı Beşkapağa varganda tayda taşlaganını aytmaz. Hem onu sizler aytasın, ben özüm aytkan maqtan bolboyt. Hem biz dostuma göz jaş palvanlık distribütörlük palvanların arkasında жүрgөнбүз. Bular koşpay жүрgөн mal. Anan hem bizin jorda bir ulak bolup şol kişine nemege baylanıştı. Barbadım ertesi bardım. Nasibgen tayın taşıp aldım ben. Keyinki jumadağı onda biz at minip baradık. Maşina degen jok ele. Sölpöңdө erişip жүрчүlekte. Ama buro el жақсы ele. Bargan жерде сыйлайт ele. Oyun soyup beret ele. Tapbasa şu karışkaсын kurup bolsa mokat kılıp palvanды sıylaşып olmanda şu жақсы adat ele da. Ana şu 30 adırga barıp Beşkapadagi jer üzde dağı. Şular göz birge jattık, dostuma göz birge turduk. Sar, nasip eken tayında men aldım. Oşol hem bizden maqtanga soruluş olmalı tay bolgan. Anan torpak, o eçkilerin. Emi açıgın aytkanda her kim özü maqtay albayt. Men bir Arap dostum maqtap koyun. Şu jaşka geldi, alçusun bарын aldı. Hem göğü tam berdi bu kadar. Attardı mende. Ayıştan beçara özü çavam ulakçı olgan. Eşitip жүрdü. Былтыркы mezgilde mına. Özü salıp çıkıp Umur'a varıp geldi. Umur'anı aldı. Mına acılı kavul bolup dostum Umur'anı şu sapalla atkarıp geldi. Hem distribütörden pensiyaga çıktı. O da kaldı nasip olsa meni hem bir eşit barıp gelse mına gene köz jönlem. Ergime dua kılıp berip жүрөбүz hem. Jaş ballarga ömür versin. Densoluk versin. Şun birinin ardından bir çığa versin hem. Assalamu alaikum. Mına bugün jorun aksakaldары, üyegen konoktorumun alayın ıyız yerinde oturabız. Mına Sulaymana aka muymandarınız men hoş gelipsiz. Şunu uyuşturgan Saşkaga, Semete'ye rahmat. Bu bir aydan beri aytat. Men bunu düşünbeyli, onu aytsam
ökeler bizning aqsakallar birinchi başlagan ele Süleyman akadan aytayın. Süleyman aka Begovatda katta ulaq bolgan ekan. Jallavatda Hüseyin Türk akırında tayda engeldi açtım ağa deydi. Bir qarsam kran geldi, ne geldi bilmem. Torpak menen özümü qoşup salıp ketdi deydi. Kolum çıkpay kaldı torpaktan deydi. Tayele deydi. Fakat kolumu zorga çıkarıp canım zorga kaldı deydi. Ya alın aka desem kolum çıkpaydı deydi torpaktan. Ondan da kalma olgan eken de. Ana nemi ondan keyin Süleyman akadan dıspayışsam Süleyman akadan aksakal o kişi korup kaldı. Hem bizim jorun avrileri de. Ana nemi Kuançaka çaptı, Tokka çaptı. Kuançaka'nın hem bizim ağay. Bu adam hakikat getirgen emes de. Bu postekti alganday ayağından alıp ketken bilbeysin de bir kör torat varlı. Bunu yanan karsan bunu yanan salıp ketedi de bizge sağ ötedi öz ağay bu. Bizden bunu kitabını okuğanımızda okuğan emes. Anam buna Talat Tüzel Süleyman akanın köp nemelerini görüyoruz. Biz o men kiçinemde Süleyman akanı atam taşırıp da mal permele. 5. klasta bir kök tumak giyip geletire. Şu Sultanabad'da çapkanda torpak 2 saatte 1 saat çaptı. Anday girip aldı. Bukaken de at ipadırın bedep ayağını yarım saat tegelet salıp gitti. Falan bunu Arap dostum ondan keyin Bulda neme oldu, Osondor menen bizden çoğunlar, aksakalışlar deyip жүрдük. Onun keyin jorun avrinde buna Talant Palvan çaptı. Talant Palvan Kuançaka bir Anarbay dostumuz atını çapkanda şu qoğdu ulaq bolğan Sultan aka bay aytып kettiniz. Şu salıp atın janına çıkanda üçö jabışıp alıptır da. Üçö kayırıp kettiler. Bir oңды olup duruyor, bir qo'lda salıp ketgende şu akırında tayelle de. Ben Talant Doşonda küçünde tem bergenim. Hem özüm jönünde aytsam, men atam aktif bolgan kişi, men buna ökelerim jakşat mingen emes. Atam jakşat minip, şu jakşat dile men töbeye taştagan emesmi. Biroq jakşat mingen atamın doğrunda. Atlardan biri bağa tele tayrat minetilem. Ынтымақтылықта жақсы жүрдік. Жақсы çaptık, ayılda emi. Elleri oşu başka жақсы қыдыр басаған қыз суның içinde çaptık, жақсы atmindik. Polvanın bir tuğan havası. Tamam. Özün jönünde ökem, doğru jönünde bir söylep bersen, mayak kurup. Assalamu alaikum palvanlar. Buna bugün Kılıç aka Hatayım şeytan gelip şu jorun palvanlarını biriktirip çay verip şu kişine bir söymke kılıp atat. Sizge çoğun rahmat aka. Şimdi daima şu palvanları da aldı. Sürüp kolda koşturup yürüverin. Buna Özbekistan'dan Süleyman ağam gelip oturat. Buna Toka ağam Sultan aka buna bari palvanlar oturat. Şu palvanlarda görü verip çoğun ben. Men atım Talant. Karasaray'ın Canar ağayla bolam, joru bolam. Men özü palvan bizning urukta şu atam palvan bolgan. Atam Musa dep bari tanıdılar yengişke ham tushib yurgan. Yaş kezinde men 16 yaşında ötüp ketken atam. Atamdan bir sarat kalgan. Şu saratты minip 5-6 yıl çağıp şunu elge koşulup şu palvanların kolda koşturup men kişine palvan bolup ulaq çağıp yurduk. Kudağa şükür. Çağıp yüreğim hazırda çağıp atağız yani sal yaşlarga berip şu buna Süleyman ağamı görüp suhtancılığım şunda çırı yok şunda çapsağım dep şu ağamı görüp şunu görüp çoğaydık. Жақсы şunda жақсылықтар тынчылықтар бола берсен мына Arap aka ilgari iri suda yüzöňge salıp berçile. Men kişine keýimde onda mektepde okutlum. Yüzöňge salıp berip jetelep şu Arap aka şu ulaq çykyldy. İri suda aldı yerde. Hem kişine gezde oşa estegen oşularda estemem. Kişine hem şuları koldap koştup çoğaytdı. Sultan aka buna erçip jetelep kayır göz talam talaşıp buna palvanlık edip palvan dep rahmat şularga. Şu el var, jurt var, el menen elin adamız. Hem maqtansa köp nerse hem el bileyt, el balayt. Kuançak hem men bir ulaqta mına Kızılsuda çoğun ulaq boldu şu yerde. Asilbek aka avtobus koygan. Bir jagına tay koydu, bir jagına avtobus koydu. Bir at men ekönten teşegem. Hem onday nerse köp boldu, hem özü de ulaq tursun aytayan hem. Oşo bilişet el bari bilet. Keyin tayın bir alıp ketip al akçaсын bergen şunday nerseler boldu.
hem sorun esebi jogul aldık. Hem sorundan baybaysın hem äbir. Şu talant palvanda şu äbirge jetdik. Şu atamın jolun joldop. Şu atamın atını çıkarıp, şu Musa palvan atını unutturbay şu alıp жүрөбүz. Xudoga şükür. Çok men sıylap bargan jerde aşırıp belet. Joktoşot palvan gelip turip aşırıp belet onda solca bola elek. Xudoga şükür hem. Aşıp katı tiyebi boldu. Hem tiyet hem aşma kalsa bu sorundan hem şu bir aşıp kesse hem hursam bolup gitesinde mi? Bir ulaq aşıp kesse yuvarıp jakşıktaysın, bir ulaq aştı jalga çıktı dep. O sorundan da bir barsan bir jalga ulaq çıksa hursam bolasın. Suyunup gelesin de. Bile geldik. Bana sıranı çorup hani bana simiklenemen yaptılar o. Bizde pakırlanemen deydi de. Bu hakikaten bir pakırmenen yaptılar. Pakır var. Bunu devam ettirmese bomaydagan bir uruğa geldiler. Bu hazırca ötki zaman diyeceğim tadbiriyle men jüyem hali yappan. Kelip görgeni. Aşı tadbirde. Boğanı, kardeşkanı hali yappan. Biz Süleyman Can'dan bir de tehlikede işlegenimiz. Maşina bineceğimiz, biz sıratır bineceğimiz, sonra şivirgenimiz kalas. Biz bir 2 yıl oldu, Kokanca bile bir barıp kaldık. Süleyman Can'da bir aşağıda tanıdı, Kokan'da tanıdı. Kokan'da payanda samarı onu bir yakın kıldı. Her katta şu o bana 2 oballarını tanışlarından eken. Bize şu ot bakadigan joylariga olib bordi. Hop ko'rsatdi. Süleyman Can'ga otlarni olib chiqib biz bu yerda tomoshabin bo'lib turdik. Haqiqatda ham Süleyman Can bilan ham siymaqlanadigan, faxrlanadigan odamligini mana yana bir karra ko'rib turibman men. Ashada bir Qo'qonda bir ko'rdim. Bu qilaman deyotgan ishinglarga Alloh shuni qildirgizsin. Sizlarning ko'nglinlarga qayta solsin. Omad bersin. Şu Jo'ra dediğinami ururdu. Jo'rini bu Kırgızistan'da emas, bütün O'zbekiston, O'rta Osiyoda taniydigan bir qavm bo'lishligini men xohlab qolyapman. Xohlab qoldim hozir shunday o'tirishni ko'rib. Ne deysen, selamun aleyküm, Jo'ra tuğanlarım. Buna Kılıç ukabız başlap, жақсы ideyalar çıkarıp, palvanları top jurnalistleri çakırıp, жақсы sıylap, şulardan qanday palvan bolğonlaryny görsötüp elge tanıtıp oturat. Rahmat Kılıç ukam. Bizim şu Jo'run palvanları da malades. Ne deysiz, men özüm aytıp ketsem, Kalamay palvandan ulu olam. Soyan palvandan inisi olam. Ana men ondoyla ulaqqa jaqın emasmın, birok ulaqqa basayına barıp katışıp жүрөm. Ne deysiz, malades şu Jo'ra tuğanlarım жақсы niyet kılıp, şu palvanları sıylap, çakırıp, intervyu alatkanlarga. Bundan keyin dağı şu Jo'ralar uyumlu olup, жақсы oturup, şu Aqtasturgan üstüne sıylaşıp жүрgönüzü Kudayım nasip kılsın. Muna hazır Jo'ra tauzdın ulağını ötközöz dep atsaňar, buga da koşulabız. Malades. Bardygy şu koldop, şu toydu жақсы ötközüp alsak, жақсы bolar. Sizlerge çoň rahmat. Hoş geldiniz, rahmat. Sizlerde mana davrelerge Süleyman akam tufaylik kelip qo'shilib o'tiribmiz. Biz anchadan beri Süleyman akam bilan billa juda ko'p yerlarda billa yurdik. Bizi faxriyimiz hozirgi kunda bizi legendamiz desak ham bo'laveradi O'zbekistonda. Hozir shu yoshda ham mana ota oralab, el oralab, bunday yoshda bir ota oralab, o'rtada bir galan o'rtasida turgan odamni ko'rmayapman. Men o'zim ham billa ko'p yerlarda billa yuraman. Yanada kuch-quvvat bersin, sizlarning intifoqlilarga ko'z tegmasin. Qilayotgan ishlaringizga Alloh rivoj bersin. Kattalaringlar duoda, yoshlaringlar hammanglar intifo bo'lib, chiroyli yurishlikni o'zi nasib qilsin. Xursandman sizlar bilan tanishganimdan. Bunday qarab ko'rsam, biz Jo'ra degen el Aydiginenin çoğun balası, Joljakşının baldarыбыз. Yani bu bizdin elden çındığını aytkanda palvan köp çıkkanda. Hem biz buga çeyin aytıp geldi, Sulayman abam aytıp geldi. Jo'radan kim degen palvanlar çıkkan. Az mına Kudayga şükür şul oturganlar bardygy süylep ketdi.
Негизи Жол Жакшынын балдарынан чында полбон көп чыккан экен. Даже жээндеринен дагы. Мырзабек жээним дагы айтып жүрөт экен. Мен кылыч тамгадан эмес, мен жоорун тартканмын депчи. Бул эми болгон факты. Анан Кудайга шүгүр мына Табал ака өз аксакал, андан кийин Сулайман ака, Рыспай Штам аксакал, андан кийинки мына полбондарыбыз бардыгы. Эми бу элдин учугу кура эмескен, кийинки жаштар, Тима, Нургазы, Акжолдор чыгып атат. Кудайга миң калла шүгүр да. Бу аккан арыктан суу агат дейт го. Анан Кудайга шүгүр жоорудан ушунча полбондар чыкты. Эми бүгүн жоору жөнүндө тема болуп аткандан кийин, эми жоору жөнүндө айтайлы. Чыныгы биз Кудайга шүгүр көп элге кырганда ынтымакпыз да. Кудайга шүгүр, ынтымакпыз. Себеби биз бири-бирибиздин сөзүбүздү угабыз, бири-бирибиздин тилибизди угабыз. Анан ушу кишилердин аркасынан биз канчалык деңгээлде улак чаптык, бирок ушу кишилердин аркасынан ээлчип биз дагы жүрдүк, жыйын аралап жүрдүк. Мына рахмат Сулайман ака. Ошо бизди сыйлап мына Өзбекстандан чыкты. Алла разы болсун ака сизге. Ден соолугуңузду берсин. Андан кийин Ток ака. Бардыгыңар кылы, акаларыма, укаларыма бардыгына ден соолук, Кудай кааласа. Алдыда койгон максаттар көп да. Алдыда койгон максаттар көп. Былтыр Кудай кааласа жоору деген команда чыгарып алганбыз. Азыр эми областтык деңгээлде ойноп атат. Жетекчиси өзүм. Колдон келсе ошол команданы колдойлу. Биз бир элден бир команда чыгарыш кыйын нерсе экен да, негизи. Ошону бир команда чыгарып алсак, анан Кудай кааласа бир ниет кылып атабыз, жооратабыздын бир жакшы ашын берип алсак деп, элди чакырып, бир жыйын өткөрүп алсак деп. Кудай кааласа баарыбыз ушу ниет кылсак, ниетибизге жетели. Эми бул полбондардын кошо жүргөн, үзөңгүлөш жүргөн акаларымын айтсаң эми чындап түгөнбөйт да, бүгүн түгөнбөйт. Чындап эми. Мен чын айтканда мен ушу акаларым менен чындап сыймыктанам. Анан ошол эми не дейбиз? Кудай кааласа жоору бул чындап полбондар көп чыккан эл. Өзүң айтып атпайсыңбы? Кичине эле айыл экесиңер, анан ушунча полбон чыкканбы депчи. Чындыгы биздин жооруда мен билбейм 85-87 жылдары жоору барганда башка улак чындап токтоп калган. Эми токтоп калган эмес, бирок бир жагын полбон көп болгон да. Өзбекстанга барып жүрөбүз, Тажикстанга барып жүрөбүз. Чындыгы эми сыймыктана турган элбиз. Кудайга шүгүр ынтымакпыз биз. Эми чындап бир атанын баласыбыз, бир элбиз, бир журтпуз. Анан Кудайга шүгүр ушу бизден мына Сулайман акага ошон полбондар чыкты. Мына Араб ака, Султан ака, Осон ака, Кубанч ака баарын биз силер менен сыймыктанабыз. Биз силерди ээрчип улак чаптык, талант. Анан эми чындап укам сен таштаган маалда биз чындап сыймыктандык. Эми бая каныбыз бир да, каныбыз бир укам. Анан аманчылык болсун, тынччылык болсун. Ошо аксакалдар келип бергениңиздерге баардыгыңызга рахмат. Бар болгула, тынч болгула. Эч Алла узун өмүр берсин, ден соолук берсин. Эч жамандык көрбөгүлө акелер. Бале кем болбо.